Yengbiri Bapunamapo, Sharat Sharma Impact News, Manunga Taram Noksari, and Semanuni topic say saving forest resources, highways, the name of the Chokotaba, Chokotpagi Lamjin, Yad Yaudiadaba, Aduga Chokotab Suyadaba, Aduga Baro in the Chakot Pacitinda or the Mupaltadoina, Aduga Nahona Manipura, tourist spot Mayama, Sengu Sagapu, Pums encouraging life. So I the Pasha on Tadaba, tourist destination on Toropo State, Aduga Maroina, revenue generate the way of homes life. So I the Maroina Manipur, Lejariba, Forest Sing Sea, Basi Carmine Toguna, Nga Aga, Hadi, Shape Torga Tangwata, have a over question the Oduere, Adamase, development so Laxano, Aduga, Mimiam population to Hindi Hengalago, Aduna, Maswai see, putting a command in the Bayagataki, Habigi, Aduni, Takai Patan Forest say, Nak forest resources, Miam Sikalaga Tambagi, Wapum Sing Sea, Kayam Luhandori, Takai Patan, Nak the Bayadava. Gi lambi sing legadra hai bagi batang kum khana jana batanjani loin lengjan piri bagi sing di ai gi ye ithang kan bhabiri se Sovapati Samom ne aduga environmental journalist ne yan amada ai marup Sovapati butaram noksari aduga Sovapati oi de lengjan piri se Thiyam Mohendra Pratap Singh Retd.IFS ne ai taw Mohendra butaram noksari adu taw Mohendra ki oi da lengjan piri se Surjit Kshetrimayum Ordinator Angaan Singh Eco Park ne ai marup Surjit Kshetrimayum taram noksari yan an bese tamoi Tamo no like that Tamo Mohendra Latin by Taver and the forest key, what he hate or put the Tamo, Quina departmental Leviramba, Aduga Hochichu, Retiato, Supaku, Haita, Aduga Manunda, who impake it. I am to your weaver. Gan said Tamo Kram Low, Gisine, Katunatava, I am so Pangaba, Aduga, Kamanto, Jangan Bayaka Hedunitamo. Yan and question Tamo, opening remarks say, tourist sing carrying tourist posting busing angle we go home later Tamo Sukuramani. But hope the tourist ham lakpa, Aquiliba, the Caradoni, I go tourist destination, honor Mangamaga, the revenue song like to Lakuni, Tobudabo. Tourist post say develop Toropakanda, me yam critic in the town, humsing the income of the sing up to one day, Maruina, Umang Wamang, Patanaliba, at the Ching Man sing, at the Chinga Tapaka, Maruina, Ani. Punna Samnabagi area, so I can the tourist spot, Changol Pagi Planam Lakatoche. Now, when Romasi is Sembala Pose, Sembala Pose, Maru in a forest land, forest resources, Chinchi, Nagna Tambada, challenging among the reversion town. Yam Pazabak, Akugi Wang, Manipur say, Akugi, quite natural beauty, the scenic spots, Sabita, quite one of the most beautiful places on earth hai ko akoi Manipur ki maming se Switzerland of India the floor on the lofty hills ka na ai de matam dugi akoi akang ai afaw sing tuna akoi si magi phajabase asugi matik phajna akoi ching da koina panchaba chingmi na koina panak paga haniam phajaba I amna ishur magna sema kusemni na mayamna seitan rimle and masde se akoi ki sarkar gi haibitare akoi ki Manipur sibu Manipur gi praja sing sibu hena faganaba mayon changchan ma tamda akoi na sigi leiriba akoi hana ishur na piramiba kusem se masi se fazana akoi na exploit toba sustainably without damaging the environment. Magi natural beauty to Magan Sevenate. Haide Lady Shorgi Kusim Sirista. Akoina without much disturbances Hibitarico. Haide Yamna Kut Chung Davida. Lady Visa Simpson of the Hubson of the Arrow. Is a must. Talk the bed about Pochi Fazangi Tardi. Hanagide the Kari Kanaba, Kamai Toraga. Without modifying the environment, Masida Simpson got on Mazuda is the Minasu. I did Pratipita Ladiba, Ziki Chokotpa Ilamda, Ladiba tourism se. I did tourism laisi, Pami Sikarino. Okay, Fura Dolan, Pasabasaba Hotel Nungdel, artificial beauty, me am the Loina Mahusiti, Pamna Dereva. Was it me say a quickie Mu Bay Punsisi, a Sukimatic, a quickie Charang of Haitarico, Yam Charang, Yam Langba. I did developmental process me am sina Mu Bagi, Mu Bay Saktam do Kaiter Kusina. Mi vesila aing ba salty suit phazaba nature the changning eva ana prithvi ki afa ba lebak sing si muina ki chokot lebak sing si mui ki mongsa ki saktam mai de forest magi turen nunglen am si mui si hana ki saktam da natural beauty si hen kana lang nei ba adu mai tawdna
moina tourist sing je thirei se chokot pa lam da gi lai ba tourist sing je thirei se han da gi adu gum ba du han moina pamam ba du hojikti chi perspective se change togre ba mayon se ana khoi gi north eastern gum ba maroina manipur gum ba hai ri ba sing ju pa chu tam su loina lai bia ba adi pick kraba jagas dei sa only 22,327 da khoidi name da khoidi wang ba khoidi sam ham ne khoidi ing ba adi tropical forest gi herga temperate forest ba phang bia ba sidai se phange ba lai makta hari ko orchid makta haire adagi u makta haire adi different kind of magi fauna phangi myam se aise aing badagi asab da lamba yamna adi yamna unique ko jaga amne hai wani da even among the northeastern state ta manipur sina biodiversity hotspot ani yori bini ne ko natra adi that means akoi singo khoidai sabada jiribam mori asum lere khoidai da mong da lere ukhul lere juko valley adu du lere ana sigi se exploit tongna ba adi tourist ki amenities me am su pi de biaro lamdi fazare du fazari herga adi magi mapan thokpam kunghambam adagi recreational id nga potha bya ba du to bya ba plus magi chafum thapum su simgat bya de ba ana simgat ka dori se simgat tabdi ade to boda bo usiki manipur ki one of the main resources se for the development of state all its people akoina karida oibe agi hai matamda leiri ba ko gi landscape siga jo akoi geographical siga taina matamda akoi khoi phobje tourism is one of the most promising sector way ba to bo usiki se balance tamna ba amasu kai dena ba haidi yam hena over develop tok that de usiki development without conservation day usi akoina usi bharat ta ying sine ko usiki phaja ba hotel seme ama seme usi badrinath kida akoi pulap chaur hotel do akoi ningkhai ri duni da yes haidi magi ecologically fragile ba haidi Himalayan gi maham drei da magi makha du yamna earthquake prone ba yam fragile ba from lai maham dei da akoina develop to bu akoi gi ecology the environment so akoina adu su ying da dri madi development to riba development na hena akoi mi go punsi da hena mani ai shoi ba masi balance ma see not only India gi ne Manipur gi everywhere this principle equally applies to any place on the earth globe the go and seeing biraga hanagi khoina atai lebak sing da India gi da or somewhere in other parts of the world masi tourism se masi sego matam da nature and emphasis pe ba at the same time we have to provide all the basic amenities required by a tourist basic idi phajaba idi phana phajara su magi akoi chamham thakpam pothabam nuai tarde touristu kaishula hoiba except for few percentage adventurous backpack tayar ba mi kar paisa adu natna majority tourist adu bagi touristic category di hit ban la hoiba aduna masigi balance ma thamda koi to bidi ade adu at the same time azike hairiba consideration me am sijo while planning while developing masi me am sijo koina koi gi keno system de koi hapsan bam change so development with conservation hai ni sam da kan da maloina sakhot na ba hona dusu yade tourist lak na ba sin da su yade to du hana lejaram ba mahoksa lai rem biga khusem ga leng kon na ga yam nukhina chalan bagi area am de lambi im di puthok to ba yadre ha ni da mo adu tamo jik tham birak pada building nung yam kan charu ba hojik kan na creek chatpa building basing yam creek chatpa hotel sing kari sing sip to ba even yung loina bak tamo ibaget to ba Uttarakhand ra tamo do Josimat to yes Josimat hai bane yam chaw area ne building nung kari kram yam saba adu ningai rak pa creek chatpe phem du la am ni na senthok tabo hongdok to bana tana upai lete bu ni mi yam kap ti kap nei hojiki Josimat adum thibel dum khang di khang bi ne koina Josimat pusale si kaino har kan da chawkhat ningbagi wakan du da to yum saning ba adagi human expansion hai pai mayam sadi salur kan da chingi area du da maduna kaitharak pai tai moina budi tunnel hutpa khotpada ayam ba du maram oi bne di hai tunnel hutpa kanguna company no tunnel ga mari lende mo hai tamo ko to du yes leiramba mayam dum di tamo hongdok to yadre grek mayam sakre karai de no mo sa lai rem biga khusem ga yana na ba mong da chanau da bagi area am di bo bange Surjit ai lakchening sembro sai gi tawon hojik thambi bada lai ba wafam se development with conservation hai bu ni development without conservation chimati batam ga chunarak ta hai tai maro ye sakhot pa lebak thei lak tu sing se borom da ri
Pura Dalan Yam Wang Buddha, Chobuda, Pazabuda, Langbuda, Leading Badu, Kara, Pamokta Haite, Maruna. Eh, Umang the forest land, the landscape, the Singh Park, Ying a Poy, I don't know what like some Santa, I koi, music, Yum the Pazabuda, some labor, no what to put, picking Catalaga, picking separate about more in Singh Park to rail, Aduga, Sagi, Umang the purpose, but Surjit, Maruna. Menurut saya kita opsi kita matang dalam opening remarks baru kita cited thambi yani, aduh kemaru ini development with conservation dugi matang kemain thambi ini, aduh aman dengan saya manung tadi hokatri ba, aduh kemaru Surjit nak hokdopi betul regeneration of forest regeneration mang di mang kerana, aduh kalau hinggat kata gitu, hinggat pai area aduh itu thambi dalam time, please go ahead. Yang mengenai ngasih aham betul semua tanja ama pibi impact target seri loh na, finalist Forest Department, the Queen experience like the Baduga, Sigma Mayam, Sigi Pau, Pubidibas, Sovapati Samom, Anchor, Manipur. Yamna burning to be Haite, Zilla is a way nothing a civil generation, and saying Peggy Karak, but the Hayang day with Nambulsi, Magi Seal, Masujim Ubadon Kani. Go. Sing a Saipusale Potu Lakanda di Sequagi, Mighty or wherever. When we talk about this tourism, we lie then we Kaiter a bit original as Sagi, deployment Silakta, but the Shmaya, right? Aduga masagi kogi tamo menabatam tapira maduni development sida ko development ka hydre sustainable development na amsinara sustainable ke sunade I mean I koina ai ngasigi darkar ta base without compromising the need of the future madugu ne ba ko sustainable development hai se adu akoi dike ya na manghale ko torise ai akoi labor wala ko hotspot because akoi the prakriti na kaino mapi ba phajana thamjara ma bane koi lari se prakriti na akoi the piri si whether akoi ne masi maram sana mafam sana matam sana sijin nari brai se akoi nasigi miron question to matam yauren khalle baram di ai ji thin lambi kaching dagi se lak se bada loina ai di keno se singji damo loina keno ole hare ma bismas pelo masuloi honge every day we are koi mai chap ki nati pau dum tai la mai chap ki ma pose adu dani sagi regenerate to basida kadai wai dino kaino ma suba ma adai ding sing matter dai na ai kara field base kan hai tai madum na kara pusin ngai adai sai ta mona ta pi ba koi ecotourism la kan with conservation gi pose kari gino ko witi we are talking now hanagi conventional tourism ma sina kano da lai gre hojiti alternate tourism adagi heritage resort kan semai ba ko ni sing si ma si tourist ore ga su ngai gi ka khum da le ka da madugi kano ko pa mak tre sallu ganda kari kano na ngon da ka ta ise my cultural man ko rimum pham dugi what are the cultural aspect my cultural beauty de kai no my historical part na kai lai adagi moi gi kari anya ko gi day to day life to kari lai ga si ano bu kano ma adu kano ma pi banga me adu gi pihan gi haita ga di without nature without promoting the forest without conserving the natural resources, forest resources, but we show it whatever. I don't know. Nasagi tau tabi adwas ek rule like environment impact assessment because we have to loina tadun tau bote bung nasagi high ba ek lo dal lai ba do sapam to pajin sat libra. Karai wa the show dia se koi yam kanna ne bagi ke no simola e. Man ecotourism ke lama tam da ekoi de uzi by chance lai ho bade hai tai Ecotourism Society of India agi tawdana kam 2003 da kene ai adugi khigi Tamil Nadu ga adu keno ga se Karnataka da amana Tamil Nadu gi duna Swami Malaya fam chali ada akhui gi huji akhui na thena ra pada to isna yankai ba tuwai ba single ma si kothok bine ko chanari sina ni gi dana ta hori ba tourism is talking about kan ecotourism tourism not tourism so it's talking about ecotourism sila kan di moi gidan lay ta bosi lay na bo hona hoya sing lay ta sing wana saraga madai da kari fitin to kan to ne hona hori ba akuna arai bo sim kothok pane so this is the koi dilemma hai masigi am wa position ba aduna ujik lay ba ai first round dai na thamjani ba di akoi da madagi concept pian ba sa we require a kind of coordinating oi ba synchronizing with port number labor department kana kan do forest department kan do whether forest is my part to bra then the revenue na kamain tori adagi huji labor forest my magi jaga the details dai chasara roge to bodu ba khona khang ba kana ba si lai horen nai na ba mathong da ba nungai na ba forest
तोान तम कैटेगरी खाई मागी say reserve forest then protected forest then unclassified forest है ना सिगी में इसे तो याम ये मरी बस जगह सिंग सिका इनो है ना कि unclassified forest revenue का करेगा ले इपोस है see still lot of conflict याम नक कनी ताब कक्सिंग की मया इधर ले बा say कोई DC office ले इसे just hardly 500 meters far दी दमो अदु की मनिंग दो Chandel Forest Division ना वो है बा that means if anything happens the jurisdiction comes under the kind of web kind of body for division se to wale ko magi administration manungani to bi but karim kan ma se ko administration so yo se sina administration gi ma si maybe quarters where ga hena phagadra adu bo kan su lai to bo to ngasi ga sai ko en kan of be line du da madu gi point la pa kan de ko any kind of thing se madu gi environment impact assessment se it should be it's a must never adu whether ko je to ri ba mayam si environment impact assessment to ri bra to da bra hai du di Hojik lay ba kogi recently 2019 introduce so Mali every sorry assembly segment humpu lay Manipur 60 assembly constituencies there 50 lakhs ki for the promotion of ecotourism destination project na all the 60 assembly constituency mein loin to 50 lakhs so it comes to around say 30 crores ko adu Hujik si kaya am na madu progress like whether the magi desired destination yodo kya wali ye se I still mum ye ba so sigi po sing sa gi like ba 20 lakhs aman MLA local area fund gi then another 30 lakhs aman tourism department gi adu ita eco tourism gi government dus lai aduna khoi yengba ba sing sa gi lai ba post sai da khoina nam ni ken madi uniqueness ama sing sa gi kaching da to po to da magi tuan ba magi geographical haigadra magi lairiba structure khena bam lengani tonga tonga test lairagadi the concept is very good hari government ki tawriba siam phajay baduna masid tawriba government na madugi hojiki laiba anoba ecotourism wa khlon daga laga tawri sing se machi I think akoi realization ma tam labu dawre tawta bu nuai tabadi hojiki laiba sinang sagi chingda lamai thakpa thamai lamai chakpagi yama sathi ba train ama changsilak pa che masi it requires kind of from the continuous koi kano ma mindset se change obum sang ne aduna angang wori ngai dagi khotna la kan madugi pantang khik la kan da aduna mata to na ba ta thamoi si ke tare kapning bai tare sam na kan makon tok tona kap area adune kanam ta nuai de ma se gi bugan kham ba chalaga mai du kan ba ngamu gi phim su le ta ba aduga nuai ta dum yam kan phau hai tai madu matang soi ro su rei lak chage wathang long da dum sopti maruina development with conservation की मतंग दा बेस ओइ बिरकान दा मरुक की ओपनिंग रिमार्क्स दा मरो ने लाक्चरिंग से मणिपुर दा टूरिस्ट स्पॉट मयाम सेमगत बा टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑनन बा रेवेन्यू लान बे वफम मा मदुइ सु मथक दा डिस्ट्रिक्ट खुदिंग की फॉरेस्ट की कैनोम सु साबे मतंग ऑफिस तुंग हाइदि इंफ्रास्ट्रक्चर हेन हेंगल मै मतंग सु लयु माले अंद की असेंबली करी की दा असेंबली फजन दुम फॉलो अप तो बिगिबनिना मदवाई दु करी डिटेल्स दुम थबि याने दुगा मरोइना डेवलपमेंट दुदी दुम मथौगी तानी डेवलपमेंट तौदो बसुदी यारोय अदुबो मरोइना फॉरेस्ट सिंग करी सिंग लेडी सिंग जे मांगहनदना पुन्ना समिना बे याबगे एरिया दा हाइरक पकांदा कमाई थंबिनिंगे से फॉरेस्ट की माय रिसोर्सेस मता हाइता ना तो रिसोर्सेस सिंग मसी कंजर्वेशन से मसी की दी खोगी मणिपुर दा लेरिबा खोगी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल मैम लेबिरे अदगी अतोपा स्टेट एनजीओ तोबा अदगी अतोपा एक्सपर्ट मैम सु ले हेतारे मणिपुर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की हेतारे अदना फॉरेस्ट कंजर्वेशन की से हाइबा एक्सपर्ट मैम अदुगा लेबिबा डिपार्टमेंट की खंग हे मैम सिंगसिना तोंगान माई मॉडल हाइतारे को अतोपा लमदना कमाई चनरी मणिपुर कमाई चनरी कायना अदुगुम्बा रेप्लिकेट तौबगी याबन लेबसु कानबरन खले अदगी मा हजिकान कान चनरीबा खोगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाइसे मसिदा तुम लो इंक्लूड तौरबने हाइदि कैनोसु आइना दरकार लेब दुदंग लौरगा सिनगदवा हाइबा मागी कैनोसे अन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मा यूनिवर्सल लेबा कैनो लेबन मागी अन गोल टार्गेट लेबे मनुंग द फॉरेस्ट की जो अचो सेक्टर हमने हाइतारे अन सिमिलरली expert maktin dachade but as per my knowledge goes media person amo ena hoina sum forest ki matang aduga climate ki matang sum encounter torok ba haidi public ta mayam da khangna na ba pau tamna ba hona ra paganda hoina masi kam thijarak bai tare maduda hoina yam sum thengna ba se kaino se khoigi department am khaktan sum inthok bugum ba amasum e masi khara convergence na khara integrate kan oina toga pullaga hai tare ko
forest conservation की मतंग निकोई है जैसे मसी डिपार्टमेंट नसाई forest की area से तो कौन सी दा forest मांगे थे का forest disturb तो इसे या generally कोई my livelihood टू की दरकार ले बना या बोई तो है मणिपुर context है तारे अदुना मधु की दो मागी livelihood दरकार ले मागी अदु address तो भी है तारी forest खक्तन नत्तबिदा अतोप डिपार्टमेंट खर ले जरी का कोई मणिपुर के तो horticulture है example agriculture है अदगी अतोप rural development या क्या हम ले रिबा अदु मोय planning अदि housing का सुदे अदु मोय सी खर सुमोय सु खर कर है तारे integral approach हम दरकार ले conservation की सी कोई forest ngakte inthokpa aduga tourism ngakte inthokpa nataba haidi magi common pool namagi through the sigi area to see tor haidi for example lambi sema kanda department amana pipe thing amanga department la koila thamaga department na khogi singi thugai bodo madugi approach to nataba haidare ko forest ki dadi magi di yamna maru oibani kaino da khoi manipur di 90% forest ne haine ba na forest la ibo mi sing se forest depend over le ne ma di forest out de sungi hing yaru ne ba aduna madugi area do khoina sum as media man hai tare ko pom mi moina sum keno tong job kan di adugi do ma di yam kanna changhani hai tare holistic approach ma department khar pul laga hai tare ko department amani thaluk ta ba अदुगी कोक चुंगसन नबगी तांजा दो लेबिरिबा खोगी केनो सिंग अथॉरिटी सिंग नमदु यंगसन बिबा दरकार ले केनो दा केनो वाटर सप्लाई स्कीम मम तो कांदा फॉरेस्ट कंजर्वेशन की कंपोनेंट याव दगदी मागी दो सक्सेसफुल ओइ बखो वाने न मतम हाइना एक्सपर्ट हाइना गी बखोइन ताहुबा और मदुगा दो कई लाइनो कमाइना तगुनी काइना यंगसन बिबा म दरकार ले अदुगा खोगी आई हाइजरी बोजी इंटीग्रल पुल्लगा चमिना बम दरकार ले माइ कंजर्वेशन की प्रोसेस अदुना अदुगा लोना गवर्नमेंट ना अदुगा अथॉरिटी ना अदुगा कैनो सिंगसिना मीडिया से अखोय मणिपुर की मीडिया है हाई तारीख नॉट ओनली मणिपुर मीडिया एज ए होल कोई फॉरेस्ट ना स्टेक होल्डर मो इन लोबी के दौने मीडिया से वहाँ की मागी फंक्शन दो में तौर फंक्शन दो की कैनो दो न्यूज़ कवरेज तौर लो हिन बनता हाइदी मीडिया से मोइना मीडिया से एज ए स्टेक होल्डर मोइना एनजीओ मगा नत्रगा कोई कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट के सेमगलक कम्युनिटी के मोइगे लेनरी मरी दुमाइना मीडिया सु पार्ट ऑफ द मागी मिशन सिगी है तारे कंजर्वेशन की मिशन सिगी सरुक सिदा मीडिया सु सरुक याहनगदबनेबा नतगदी ngahaki oina tawgadi public ta gyan taro unless public gyan tadagadi keno se khoigi forest conservation effort se khara wagane public ta gyan tahanbagi achouba khongthang se media na lobom se daka leba adu off and on matang sana forest is kaino what is forest how u se kaino u masin kya le manipur ki state tree se kaino angang sina like tak ko yaw hodong ne adu khabar pa ba yaw horgadi adum imung unung pa min ni khabar se adu manipur ki state tree se kaino ha bi do mai like tam draga su sai khabar da kai da media ki platform se yaw hordi khang to ni similarly wildlife तो मणिपुर दे करी करी कम वाइल्डलाइफ ले काइसे मीडिया की फोरम दे लाक बने अल्टीमेटली गवर्नमेंट लोकल बा केनो में एक्टिविटी में हमसे रेगुलर पब्लिक तक हन नबगी दमक तने कइनो दा तौबी बा डिपार्टमेंट तौबी बा मीडिया तौबी में हमसे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक वेलफेयर की थबक ngakतने बा अदना पब्लिक वेलफेयर की थबक से फजना प्रॉपर्ली तौबी कांदा मधु की तौबी बा थबक तो सक्सेस स्टोरी है तारे को मधु मीडिया की प्लेटफॉर्म तो पुथोपिरका पब्लिक सिंग मतम चाना मतंग चाना योहन बिरगदी हाइदी पब्लिक नसु ngसाई अप्रोच अमा डिपार्टमेंट में तौबी द पब्लिक से सपोर्ट तौकने हाइना अदमाइन खंजे की मोटने मरुनी याम जो हम मीडिया के स्टॉक होल्डर हाई कांद मीडिया से मरुना मिशन में चंजन बिबा अथॉरिटी की साइड होगेरा नतगने एनजीओ की साइड होगेरा पाइखलिबा मिशन दु जगाम द पाइखलिबा मिशन दु मतांग नंबर चुंब रिपोर्ट तो न्यूज़ पेपर दे बोरो चैनल दे बोरो थंबिरगदी अतोप जगाम द मिशन दु लाक्ति लाक्तोबा उद्रीबा बट मांगजौना हाना नॉलेज मैम लेहबदुगी कानबदुने सम हारे कांदा तामो महेंद्र प्रताप लाक्सबसे तामो लाक्ति लाक्चनिंगबा अदुबो ब्रेक लौथोकजरगा लाक्चरगे तामो लाक्सबसे ब्रेक के मतुंग इम्पैक्ट न्यूज़ की बनहुने येंगबिरिबा पुनम के फमदा थुना पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुना लिबियो Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilakras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456.
Switzerland ke simi do even China da bo ni ko opan da chuga ko ko kai no or ga maya ka stand by okay break ki matung yeng video pram ko am ko na taram nok sari taw Mohendra maroina wafam sing mayam thamdi thambi re tamo ki site te short top thambi ngai sum thambi ba yani maroina ai site te thamjaning ba se hojik ko ni haiba tai Manipur ki context ta yeng ba kanda akoi adum the sai development ri tawda budi yaro development with conservation gi wafam lakpa kan sustainable ecotourism karikra adum di lejaba in ba da khara waba natraga inning da bagi area ra natraga public ki kari ki cooperation du saung sang ning khale maroina forest ki kari gi leriba len sing se adum phajana ka hendana thamba yungi livelihood ki kari gi sinna bu sudum damo thing bu pung ding budi yadi yaro doini u gi sum matam leidoini u hanno salakpa yantat pa yabai tamo stay sum lera ka doini hari ba tamo over sai ki heta deforestation to wi wafam du lakpa kandani mayam amda madu ki impact negative impact mayam phangi se तमोंदा स्वाई मतंगदा आइना खंजनिंग बिस तामो मणिपुर की ओइना तामो हाइबोदि थम्दी की 90% दे दुम अखोइ से फॉरेस्ट लेन ने हेनको आइदि उमंग अमंग यम फजन लेबे हाइ ताइ दाव मियोइ बगी अखोइ की सेंसस हाइबो ताइ तामो सही तरा खुदिंगी लम की करी की लमदा लेबा लम की साउथ सेक्शन की सोदुम सेंसस दुम चथै तामो को मरोइना फॉरेस्ट की सिना तामो सर्वे तरोगा खंबरा मणिपुर की फॉरेस्ट की चांग से हुजिकती सिदलेरे हाइबगी जराप म तामो मणिपुर एज ए होल सुम सोशल मीडिया दा गैदा सुम अपलोड तोरप पदति सिंगी करिगी सिंगसे अदुम इकोक कोक पुदों सुम तोक्सलक पाइ ताइ तामो मणिपुर की लाइबक थिबा पार्ट से मरोइना पॉपु प्लांटेशन की करिगी अचौबा याम साथीबा मोंगदा डिफोरेस्टेशन तोरपा मरुप सुरजित लाकपदा कक्चिंग दगिने सिबौ लाकपदा अदुम चरोना याम सांग होय सांगसु सांगपातवा येलोम द कइदा येलोम ओइरोम सुम येंगुर तामो अकोक ngak ta tamo Manipur goin tamo ihan anbo question se forest land se adum 90% around 90 natra su kitang haidara su adum leiba jala hujiki present scenario su tamo forest ki keno sai tare tamo chang se koi ki bharat barsh ge hai bitare ko yamna scientific ko ba hai bitare prithvi ki koi ki keno na United Nations na FAO na we recognize to go Kambiba. Jay any couldn't get cycled up. We forest resource state of the forest state of forest India state of forest in a report of Jay any put to yes. Must put to say Jay good in my technology see refinement satellite imagery the gay. I did quickly dedicated satellite the gay quickly Jay area Sigi say mapping tore. Lama magi, we Manipur gi whole total 22,000 si mapping tormutung da muk moina interpretor imagery do plus moina ground truthing hai na satellite tagi pire bad data do usi khud moina kariba particular area of the han nagi leramba forest tagi am degrade to thokre ba और हाना डिग्रेडेड रंबदगी फॉरेस्ट से फजर है ग्रोथ लाया ग्रीन कवर से हेंगल है मना मुइना मसिगी चुम्ब्रा लानब्रा दे सही अनि पेरोड से इस मणिपुर पुंबा चपंगम बाजे टोटली इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल होइदे पैसा हम चंगे मेन पोर हम चंगे अद हायर बेन सिचुएशन से मागी साइंटिफिक मेन पोर याम का है ना मी केनो लेबन अतेबको प्लस मागी टेक्नोलॉजी तुना मागी लेजरबा मेन पोर तुना मागी रिसोर्स तुना सी तो मतलब मणिपुर मोई फॉरेस्ट सर्वे इंडिया मणिपुर की कोलकाता ईस्टर्न रीजन की ऑफिस मी मसी ओ नत्र देहरादून हेडक्वार्टर की जगह से पर्टिकुलर पॉइंट से मैं चेक तो बुलाएब मसी की अखोइना इंटरप्रेट तरो अखोइना चुम्मे हरिबसिगा ग्राउंड ले फिल्म से चुम्रा लानब्रा है अना अदुमाइना चही अनि की साइकिल दा 2019 दा 2021 दा 23 दा सिगी हानगी सेलेक्ट इमेजरी दो देनेको ngasi mak lobu nate ada मसे इंटरप्रेट तरो मत रिपोर्ट में पुथुएब अना भारत की पृथ्वी की कोई वर्ल्ड की फॉरेस्ट रिसोर्सेस की पृथ्वी की ओइना सुम पुथुएब सिगी डाटा से मोइना मु सिदा सप्लाई तोएब ओइ चही गुदिंगी चही अनि नि गुदिंग पीब साइकिल पीरिब से बाइनल से सिगी से मोइना खुदमेना मणिपुर हाना की लेरम फॉरेस्ट की अंदर की नमु हेंगले मथंग की नमु अमु ताथरे के हाइसे सिगी से around 75.46% से मणिपुर की फॉरेस्ट 2019 की 21 पुदोक रेको 16,846 स्क्वायर किलोमीटर से फॉरेस्ट एरिया ने लेयब ओके फॉरेस्ट एरिया ने उमंगी लम ने हाइबे वानी को फॉरेस्ट से याम डेंस फॉरेस्ट एवं लेने
moderately dense है बम लेने अदे open forest है बम लेने बा Category से canopy है दी उगी होगी chang से सिक्स याम dense to it is 70% above canopy density से सी 1 in lower 100 in lower से 100 से मरुंग दा 70% दी उगी canopy that means उन्ना से फसन ले दी मकाद उ फसन हो रहे बा अदे सिद्दीकी मोहंद्रा moderately dense forest से सिद्दीकी हमो सिगी मका देगी सिदे 40% बॉल इस ना open forest है रेको सिगी मतुन health of the forest है कोई न खंगमंग में है बा अदे सिमंग दे सिदे scientifically proven है बा पोट अमने है बको होई करके कांदा मसे मयाम ना different views विजिक शो दम पीरी है बको अकंग है different केनो में हम organization में हमने सिगी data से दो है ना मयाम पीरी को अदे मुइशु चुमना चाहिए से सुमना refine तोनो बा अदे ngam ना बा I data से exactly we never scientific community ni yeng doi ni I Bharat ki nataba atop desu nangi smile live data se chumra there are some the dubious or say chingnaba point khara le re I chingnaba that means some clarification kara PB ro en moya dum hire kane okay ana see scientifically as on today the must habit yare say universally accepted over port amani na masi cycle ani sum si yeng lai so that forest handar pai si kaino kari message no piri se forest handar pai se forest se koi ki 30% of the total area is forest ho gedau ni hai mountainous region and 66% ho gedau ni hai se natra national forest policy 90 khoi di han ba the rate high 1/3 of the total for land area of India should be under forest ho gedau ni masi kari gi no har di not just because mado eta aina forest ho gedau ni do hai banati ba with some scientific science based evidence to the base orga kari gi no India se karma geographical location no sum chingsang mayam na leiba adi som dana Indo-Gangetic pel ne the can play to leba siu mayam se chindari ba turin mayam se ki source kadai no forest gi ne ising banong se Manipur do igara everywhere ko chingda yama rain fed snow fed si mayam se turin sing si hobom se maru hai se sigi chingi area angamba side yamba oigali dana ko se akoi Bharat Barsa anywhere bita ada hari ba jaga sing se fazna healthy or ba tree growth se fazna laita de tarai ba nong si fazna subsan birne ba akoi Manipur ki context se yeng bio Manipur ki da any turi neng bio yamba ko zilai ba me am se Imphal tur gar il tur chingdei hori ni ko barak tur loi gere ko asumgi pomda asumde hori ni ga se ana that means magi maru si fazna healthy ba forest growth si fazna lai matam da ising ji fazna la ka do ni kai no nong tareng matam da ising na loi chupsan berani an magi soil profile da hapi ragani tamna matam gi mutungi na ma se adi di ising chu continuous availability water le ni nong ta da matam winter so nadra adagi drought thoroi plus flood si mitigate tong ne ba except unnatural level matam khar lei ko nong hena tabam matam adu di magi hujik pudi badu cycle do climate change khar di thugai re adu sei asukta koi gi storm achoba koi meteor na ita storm achoba nong hog do lak ne ba madu dadi hanagi chele me turendu flood thropi ba that is naturally ko karima mathaki currents is idhar udhar to khud ki to adu gum bu mai re ko ana akoi gi samaj se nungai gi afoge di khoi de basic requirements ising ne ba ising kadai de hoye forest de la ke ne ba aduna huziki akoi surjit na thamir ba huziki anchored na habi gi ba huziki mai tha ba se akoi sarkar na su ade department na su praja myam na su mai tha phati akoi loin khange ko mai tha bana to tholi ba samasya sing se aide lamdu amana degrade to gurdo ni lehaw du pura loire do ni madu dal le riba manung dal le riba magi le riba magi tin gang jiba myam le jariba ade soil do concern gra do ni concern gra ne le mai do cha bane adu hormi poto amon hor roi do haidi yam inferior ba species samal la do ne that means forest ki character do change to gura ne ba ada man hana perform to me ba function do to bungam roi ba for all time to come leba leho concern gra ni so leba leho for roi adagi uwa amon change to gura ne ba ada high ba sing say despite law despite government honor the civil society me lam the organization me honor zo huji still ngasi bog da samna akoi gi tv da mass media akoi gi khabar da si me am ji akoi me am praja me am zo voice story si phate khoti ji luina haidi mana thadori ba gas me am no koi no hojen ga dorim ne
अखोई नुंसित के एटमॉस्फेयर के केनोसी फहलोइदुने फतब गैस म्याम फतब म्याम पुथोरकदोइबा अदुगुम म्याम द फते खोते खंग खंगना स्टिल अखोई मी खरदे एलिमेंट खरदे अदम इंडल्स तौ लैरेबा नत्र आइदि सरकार होनरी अदुगा लैबदि मसी करिना मु हेना प्रॉब्लम थोनगे उजिगी साबे हिंगलपगी केनोसी मोला साबे हिंगलसु उजिगी 95% of the fairs in India se उजिंग ngasi thuib se human induced fair ne okay akoi forest survey of India ki report ministry of forest environment ki report aduna takpadi akoi Manipur da lai bisa natural fair am tan te ba kanana thon bodu di sui ba dergira ayam matam da intentionally with some criminal motive ta tawa mai chan ballang mai tha bai se ngarang han akoi gi sadan ba mi phare adu phare hai se muy su mamyam sina ngasagi tawne ba that means society akoi sarkar su kan di honari so praja su message spirit but still we need akoi something akoi exemplary ba tabakara aidi akoi criminal angle le mu yengbam change ba hojikti nitanatre akoi hanagi zoom to budai soine chakpu dunatre ba soi ki bai chakpa haibama intentional non accidentally accidental suna matong tarak pataki haiba adu sukna tabida masi thage lam helaga nuai be ni sam dara kan lam helaga nuai bam kan yakhol e maro ne chakhot pagi thak te dum chakhot pati dum malaba dum chakhot len ju dum khanjara ba adu ka krai nom lam hen be yam di lag yauri control tok chlo ma thau kai ma jai area do ma sa mathan da gyan ta jagi ba ma natraga na lamdam sil lai ba lo sing kari sing gi matung ina nam na gyan ta han bam di changi lehen ba lam hen ba lehen ba je phate maro Surjit maro ina ai laksaning ba se ngasai lamai thawe kari kra gi duma taun chu thamdi thambiri Manipur gi oindi yam saba umang da kaida dum u masen da dum takna jaraga mai hogi yam so to pa to dum thengna tab din te Manipur di dum so litawa male mai em di jure sam na kanda lamai chakpai kari gi area ma hojik tamon takpi bida ngasai gi turen horopham gi turen gi horopham du hojik maroina Imphal turen adum ising gi problem du ni ising hojik ising phangdabagi area की प्रॉब्लम का मायों करे इरिन टुरेन नमुन टुरेन की दे तुम वारी ने तुम ले रहे तुम काना दे सिंखेन बदी उले कांग मकोन कांग फसना तुम इन बेरिया दुनी मनम करी करा सेंगदोकपा अदुगा सेंगहन बदो कोई की कैपेसिटी लेबना तमनिना नुंगाई तबा अदुगा थमोन मनुंग द कपल त्र उपाय लेते सिंगदा दांग की करी की तुम उबिरम नि दाव कोई मरब Surjit कक्षिंग द लेबिरा सु तुम जिकी सोशल मीडिया तुम तोबनिना हाई सिंदी अदो आई फॉरेस्ट सिंग दो हेल्दी ओइदे हैवनी सम ना का यस यस अदुगी दुमा maroina marup Surjit pa khapi da gan sing ko pa sai marup so batin thamdi thambi bane maroina hana di upal hol phajana haujaram ba forest se phajana dum healthy oi ram ba adu bu kok thok khibadagi amuk hana regenerate to bugi wafam sini ko matwai du hona bu da kyam sang ba to bu to win khaladi kayam sang chang ba khopuduni maroina pamjare isi khang base maroina matau tam ba hai tare afaba matau tam ba kaim capability marup Surjit ei matau khara to so ko tam jau gisini yam nungai tak pi du jiki sagi forest ki keno sida maduk su lak sage da khara keno ne akhoi gi da lai si punna yeng bada akhoi gi conserve to bai post ma da ka tare adi da institution keno ma as a government ko akhoi munji hakui na forest lai bidan mani ko Mohendra pada da akhoi gi da tonga at least ngasai gi classified ohum du gi tham garaga lai riba protected and reserve I think se ai di masi hoi keno gi am exercise to na chade but over the years akhoi sing ase yengchelu da bagi mami kitang gi tabra ai nai chom as ai keno ai gi on person observation ni thamisi kai no haire ge di ori hana keno to lai hai adai conserve to bo stage da akhoi ching da sa gi paktak na mai cha I saruti hoi even tampak ta lai da ko diam na ujik yam aru question am su lai ba tampak ka ching da tai na ba da magi ingon gon ko jaraga forest sun preserve to ba aduga magi livelihood su lai ba jaga ma am su lai dia akoi over adu population su menga lai only akoi 9% ka tani very lai di adu gi lai ba population na ka da wara ulta am chalini adu ta akoi de gi lak mi sing ching madugi lai tamina hujikti madugi chingkong chingya da over the years madugi ek ngong lak tingi se lai ba ma am lai for example se adagi uzik aina ajening reserve ana chi han de yona ta ha already in some 1970 adi mamang de wara mane ba akoi classify to thami sing se madugi thami be identify to jaga ni whether identify to jaga sing sida ai ngasi lak che di recently very recent akoi thoi ba crisis ma already identify to ba
reserve forest or protected forest declare to Kangu do Madai do over the Sai Tara and Kamai could touch Linova. So what is the lapses? What are the lapses? Lapses the lay the way I accept the Wafayana Kanimer. Kennedy Sigi Gaman lapses a labor. Sisu Lato in Adu Atay is right there. Man, there's a certain authority and lady. Adugi Posa, some I was the Paulo when the catching forest or his forest bit labor say, touching Lankai and lazy. Sige which Kunada lighting reserve forest thing. See, starting from Langatel, the Horaga up to that Palen with doing it. I said just opposite to the forest office. Go with the more fully aware of Binian Kaleva. I manage forest that can do the Benate. The guy quite a systematic failure of Malay bra. Hybrid Mandi, Kainodi, who think Madrid Jim Sazangre. Kaino Kanoma Zibika, he never cried the Lakera, mostly a tribal lobby. Adu Kamana, not but the Mana Yadan Tower Harris, laws lady established no man, a city command fit into a Kanbama. Then at the year, Hydropada, Mamang Singh and my arm in one quarter layman with the Shemo, eviction notice on Toxel. So more than 50, 70 years later, Kangbun Hariba. Aduna, Adu a एक दूसरो एक कनो कितना ते डिटेल ते मधु खंजद रे तो वो कमाने तो लोग मिगे लाइव सपोर्ट हो जाए अखोई ने चला इसे नेसर्स दे अखोई लोइन ताम गाते ने नेसर दे ताम को निसासो होन बदी हो कंदा सारी बथई ब अदु गल लई बा कोगी से इवन मेडिसिन लो हारो नेसर दे पुतो काय पुतो इनो अदुना सिगी पोसी खमिन दे हमसंगे अदगे मोखन जागी सही प्रोटेक्शन की पाप तो इ लाग सके अखोई जिंग सागी लाइक support on bang sai koi ba swabin thamana koi yaw di hause bane convergence ka je the swab de dum yaw bane gamen ki energy sta botam da ama tasin na taw hai bane ba hodi am sati si particularly forest ki or sigi lam tam da revenue ka forest ka ai am khana si ngak pam thoe even si pochi ka chukai din khali koi gi assembly da yong na mina ko angang si ko pa ge si dark na survey le noi ba ko 199 dark number aduga signal lai post da stage da koi ecotourism destination project taweba ada tawri ba put to d totally in violation of the akoi laiba sustainable tourism ai ko akoi jo nuksi bidana tawdana sustainable tourism akon tawjai activity se ecotourism society khami dana recognition ga pi dana survey ma sang ju leje ba ko kaino di akoi na tawsing sagi hanagi ko omba ama adagi process yam human inducement amon sai tapi gi ma sumeba hojiki particular ko report yeng patam da khoi da leisi hana ko to si huchungai hojiki mai ya chain tan mai chani adai di ngasai singya hui gas ka len kha fara singya mi process da si ai kuina sai ni practice to khang bai wani sing am chang bada kangam ni cha khana sing da sanjage ai gi yum gi kari gi to witness da matam khani mang wani ko sai taram ki mang wani because man de khona asio ro sit around 2002 da gi na khona hawri poche matam da ko ne le poche ado Madu, Tagisum Tabi Hinabis, up to 2021 in March 5, the last May Sapna. Adum Sai, Madu Sway, even police on the was Mam Yogi. But Sidi Chidakun, if I'm Piri, Sunday, Kokla and Ham, Torga, every Sunday, they could at least minimum 2 hours score. 1 hour, Quase, Kadoba, a Quimam, second Toba, I did Magi, Kongshan Makande, Uji Tava, alternative, a Quidamotoma, Utasi Wing and Siena. Udu just Taram Monative, and the same mindset that's in the Malak to say. Nasi koi birthday khangde me am to khara chatna re ba u thabagi photosity lot of social media thena gani but my president udu aina last year thai u se hingi president yin se adu da christian se can am sense to khangane ba because it requires a constant monitoring ama man ke necessity always ko care lo bum sangi ba madu kai tawni ha ga di it yamna constant oiba aduga regular oiba magi kahani mental kenoma koi social behavioral science social behavioral science yaw ding yaro aduna koi nasai madi poto yaw bangang sing du di ma swai de mayam sang mo kai do sigen ma forest taw siran tra ka mo kham na pau pi sira natra yaw sil sira recently koi aida thabam sa pada bijoi puran taw do khun sai do hobada ya hodana ai urami na koi ayam beloina chat myam yaw ge du akhu de madu taw da mina bijoi pur lai ge phone tore forest department tore moi ka pau haria moi lat ne khun gi bhalan dia tar kan mobilize to gujik lu sina yu pau lo myam si mai cha bu ko mai dong yen ne bi ngam ma baw da forest gat yam situation ai yam thene der han ki khara sa bu sida forest ki yam big khaba yam na kari ai ni staff sing na white thau do bu sala kan ga do ra ade ma hala som dom sai ha lai bu po si sida aina khanjabdadi masidi
forest ka tharo pun sunga ya ro ba to bada bu government na hujiki hari ba sumai initiative to ba ko de amna hurdle sai ta me am tho ye ba se ko na to re so me government yi plan da so ecotourism that's good we all welcome adu laiban necessity nu kai da na laujari ba ai khoi ga laiba jaga du makta da ngasa gi government ki force na authority the so called authority aduna ching loina ko tho ga to bada wakal from so like the gum to wakal lo ken ta da ba number of letters ka am I sing se adu ki pot ne la kan de so aduna hujiki hai ba permission nu kan am no ai da sing sa gi hujiki ecotourism Sovapati da madu ko le ngren khale du hujiki sa 2019 to sa no review to bio hujiki hai ba every kendra hum phune ba kendra hum hujiki so government ki one of the best policy in law ba di ko best policy in ecotourism se so it should be role model also mai am da khanga de ne ko ecotourism ke no khanga ne ba adi ecotourism ma nga sa gi sing ta da mai ko tho ga construction concrete du sar ga de ta ma si di ga forest ki any lo dam to su ya di na yin jere ba ko then I'm compelled to write to this honorable minister then Canada hujikti sagi office memorandum I want to yaw jere ke mesta ga ta ga de na office memorandum yaw da na to ba dai ngai to part am jo hai office memorandum du hui pare hujiki nak pa se khwai nak ba kumla thabi na pui hai sarang sing ke tamon knowledge le birang adu la ba du na monitor to bu sung amdre adu na hujiki hai ba kaching na yengchen law hai da na but yengchen ba se any legal issue la ba conflict la ba that it should be reported to the Central Forest Department go adu ninga sai je administrative ki kano se reform you send adu na thakta in nga paching sai gi pore moi RTI ma thai da ju to si da akhona sai kun to ise kun si impact na so khoi to na maming palai adagi with signboard loin lady adu kamai to bino khone forest kang knowledge late na RTI information pi even ai election bi ba tamo je sing gamin ram ta ching no u thawi yaw mun ra min ne ba ada ke khangi su khandi bi po to ke ma la kan da ke no ma adu itari nga sai lei ba stage the environment ke no ni ga na ko da message sarkar to sunate sarkar na sai ko sarai ba sing ta sarai po sin nga na por ma lai sing je kai do bai no si subana mi kam thoge natra then adagi ai khande akoi di majigi si support to busi da ka ta en khande da na adam environment e wara da na 2006 dagi vinyl e wa akoi tam yaw bi game ne 6 dagi pire uja samu da han pire MMTA pire amju pire akoi ngasagi so hobin ha do stakeholders la ma tam da adu mayam ji pire la kan da ding ngasagi 15 dadi kai mo poda mi to ban da to long thu ga na kai karam ta nak te ba khuna paper da ba ta law kai ga na khoi ai ji kai ma jam kharam ne kan o ba ha ga su khana ga si sarkar mai mari woi ba responsible person or the decision makers taram gani su khali tabi da muda hiding about like I couldn't decision low share ko nam khana jari ba kan ding sai isam sam yang 2006 ki state of environment report hang do pio ko state of environment report station da angan sing ko ba ai say one of the possible best kanone na tourism kano gi ko gi eco tourism ni sport oi gani ha jana pi ba ade akoi da hajin ba na ko satellite picture se adum record low ba satellite picture kano ko sigi se ada sigi lay ba sigi da ko khang ne ba aina mi ma u te am thara ge adu gi du na tip da security sang bu ure hana pu ko ma se satellite picture image so ko 2002 da ho kan loina photo nam photo tham ko sports da so that the changes ade ko na kan sa kan ja se kan ba ade kan ja ba sa ya maru ba chang sa ge ko uring thoi wa ban bi gi da na akoi da ya si mioi ba sin na khang ga ko ji da man ta pi ko ji ka ya ko gi virus hospital lai ha lot of akoi da immunization kind of phang ba ko ado phang ji khang da yang thaki da na tro khang na ba di kai to ge ba yes khang da ba du ni khang da di sai hom mo do khang ga di pong pong tu ni khang ga di a mo to to ni ngoi tu ni sam sam da ade ai ko se value tu ni tabi do okay ai sai ado ha ji se ado sin ge pambi ki photo sai khang na da ba ne kon tham se uning to state kai no ma do la gu chao re yeng ya ni hai bung kai na whatever lai sing se sing conservation to ba sing sang ne ba ada zum to ga sai akuna 20 years to bu na la yeb da khang to bi pol le kan da akuna encourage to re na even assembly da higher ga di so that is very unfortunate kana an thola ga mai to no ba okay hai di adai du kham thing na hai di ke hai tare maroi na khang ba ngam bagi pangal wasalak pa maroi na adai area du lai hai bi ga no du ni maroi sun thambi se maroi sawte maroi na hujik thambi rak pa da
ngasai yang phajabam le u thaba adu u tharam khak na taba u du constant monitorum changi hingan ba ma aduna maswa ki pota local volunteer sing kare sing haisida yung gi de hor tori go ita amaro aduna swai da aina atopa thambining basu tum thambi yani eng hangjani gi sina younger generation se involved to gi matang ma so that forest nung siba forest ngangning ba he ubuda yanthat pa kota pa ngakta sum uramina kala semto ogum de jangoni go swai de kari idea share to winning gesin idea se share tawning mode dum lei akhoi na thengni jak bai dare to bu mase ke na akhoi di kare tare communicator ni do aduna communicator oi banina public ta khangna bagi ke no se expert na puthok pirak pa phajaba language ke no sing do khoina simple language da toroga public ta gyan ta na ba paw oi ni thokpa aduga ke no ina tawja pawdam jaba hai tare ko madugi role tu lei jab ni na khoina masi sum ke no aina masigi matang se mu ke no to dingai do expert sing hai bisu le ba haji ngasi hek tharaga u hauga da u duna khoida kana ba thudong na piroi ari ba u concept to busin hena right sei kun thai mathak ni phu ariba u concept to busin hena khoida kanai haidi ngasi tharaga keno u thar se na pulap tharaga to duna taba hanagi leijeri ba khara do adum protect torga preserve torga leibiduna khoida hena miyobe da kanai gaina expert sing na dum tambi adum madu so khoi yana ngoi di karam mong de ithoga hai public ta gyan tanam se dum hona jab gi atem ne khoi no je thade se haidi u ma khoi gi sahi yang khai sibu u mana mana ising kya pi nuksit kya pi carbon dioxide ga oxygen kya pi wari bu ko adugumबगी कनो से idea wakhan umag importance se miyo bangi wakhan na changhan gi haita gadi akhoi gi grassroots tagi adum haini adum angang on ngai de su dum haini adum tahan ba kholan ba sim torgadi man uga nuksirak ba kholak ba sum ba yaholak ba adagi jungle lek ba akhoi gi keno ma wild animal la man taga wild keno ma akhoi gi insect ma maduga akhoi gi miyo gi leina ba mari हाइबदी मदुना अखोइदा करी कानब पी माना असै खुदम मोइना केनोगा तिन्नु चाबंगम अतोप जीव कांबुम सुले अतोप जीव दु चाबंगम अतोपम सुले अदुना हाइ माइ साइकिल ऑफ केनो लेबसे मसिसु अखोइगी केनो से अखोइ पब्लिक से ज्ञान तानबगी मसिगी अप्रोच से चंगन gi hagada लेबिरी एक्सपर्ट डिपार्टमेंट कामुनसु मतम मतम gi oiba madugi pauta kari kram yam do media gi through da yohunbi ba madakar le kai gno da se tangta mari march ki se khoi international river day and observe tawri adu ngarang na han aina sum imphal area da leba river sing ge chatlaga sum yengjeru buni adu imphal river haire aduga nambul lere iril lere kongbo river lere iril di sing ukhar leri akhoina sum ubada but after some days aina khan bade khara keno to khido male magi pumping area ga sum yengu buni adu ayam bai sing ese example bisnupur japiro nambol river ga yeng biro dum pung kang bani hoji haidi adu magi maduna indicate tori ba khoi tai di magi sources river dugi hore ba sources to masa phatre hebagi hugam hai tare ko aduna masi kadoi phatre no ado sometimes atopa jaga khasu lei khoi bara hobom hai tai liai khuno lei khulen ga lei bara ke hobom ni moise moi khunji da ding asai gi khoina chatpado summer gi matung da chatbani winter su chang ti ba marakta ado moi forest se fazana leibina kamai to hongde adi u choba mi tarana kun mangam da u gosu lewe moi u ani gosu lewe sigi liai kunu sida aduna moi gi masi karam to no na village sing do khoi wari sam kan moi gi oiba traditional knowledge mayam su share to ri ado kari gi no moi na concept to se u se kamai to haidi moi gi sources moi gi livelihood ti ado depend to ni na madugi u khangde ising khangde jungle dagi thokpo pothok keno mayam se moina darkar lebne madu moina nuksina lehugi nuksina loina bibagi mami mudis main tawbe haitare aduna similarly ojigi barake hom moi baliai khuno khulen moigi da lehuri ba spring ga se phasan yam lehuwe ba aduna spring gi keno se khoigi masamu fana lehuwe aduna masi aina sum panjari se maram se kaino da all related with forest adugah forest conservation gi keno sida so ka mami leba Manipur gi se aduna tawala nga sai takpi 74-75% of the forest cover se sida su different kareta forest lei magi forest masa phataba phaba adagi khara kong u hoba numi manga changdaba u hoba jungle ga chudum lei ba khoina sum thengnajar ko thai tare awna masigi area sida sum be khalakpnina हारिबा असगी मॉडल लोइना गले होरिबा हजिकी ले खुलेन खुलोगी मागी कंजर्वेशन गी केनो से अदगी हजिकी ताकपीबा अंगान चिंगी कमाई कंजर्वेशन गी सही असुक्तगी होरेगा हाइबी सिंगे मसी करमाय होपनो कमाई तो कोन मेथोडोलॉजी तो कमाई तो कोन करीना नो मसी कल लिसि गाइदो पब्लिक ता मियाम दा तम त खंगन बमसु दगा लेबा अदुगा मदुगी अटेचमेंट तो लाकना हाइतारे
auna taseng na haiga di masi khoi gi kaino na ba curriculum da ba dum habe forest ki matang se angang gi kari gi like tambagi magi kaino syllabus kumba da yam pik pa masa chapter masa gumba adum wildlife ki khangde forest khangde sik sum khar khar sum hap su dum daga lebreng khale hairi magi kaino da khoina hol kaino khoina sum kaino tawjari bisi khoina khabar da kari i na khota taw ise public ki kana na public ki kaino du kai knowledge oina na ngakta oi am oi bune na duga knowledge na tana ngasai gi ai gi survival gi question su leibune magi sigi kaino se concept tawgadi sigi u se concept tawgadi se mana si per kani khol kani haiba payam sele kaino da khoina handak se sum chai sing area sing kari ding kha chat pa kana su spring je amba ifut se amba kang village akoina chapda any village amo chal kan hana de leram me hujik leitre haiba gum gi question answer se smaina yam lakwa aduna masigi se department na su khona bi de khona ri khoi gi director environment na torga khoi si rabo spring se mo hinga thanna ga su mo khona ri ba awna masigi area siga se khoina matang chan na khoi gi public te hono pau se adum masu tambagi mathau tare aduna masidasu khoigi leibiriba khoigi keno sing su media person sing su ko actively involved toga kada da kai le habidu ma khoina thiminna ba hai tare ko aduga public ri honbam jangi kai unless public knowledge the public se educate tawdraga di forest kan ba khangde aduga river keno to khangde masi public whole keno do daga leiba aduna masigi si lakpa kan sida ne khoina keno se pot se sinarga su sustainable loi bongda sina si kaina hai se aduna khoigi sing tang adu tari sing tang ga di sing du khara lingna sina bungba leina ko aduga forest ki product to khara wandre an maina sum management ma su khoigi lifestyle su khara khoina su khara kena to bum jangi hai bi han leiramba thain leiram ha du ya roi aduga adu huji huji lei bi si adjustment sida khoina su lifestyle su khara change bum jang brain asu mai khanja bu yani ko aduna masi adum keno khoigi future gi oina su dum khanda bu ya dam ni global keno ne aduna hana keno di mamangai da de si ka tongnari si di conservation effort si da forest kan bagi si da chungting theng da an wo hapsal is climate change impact si ne ba climate change si na kari to hol igi ha bi si jo mu masida kari haita yang fazana thibu humba tawgi keno data nung ta su yam marang kaina phangdawal lamne khoi si awna masigi matang da su akhoi gi scientist sing lebiri ba keno sing su masi du khat thibi bum jange haidi public ta sidi si le ko adi akhoi na sum thengajak bada spring manghori kaina adagi keno khoi gi ifut ka kanghal ega hai si moina phasana mung tan su adum phobiri ko ado masi matang chana topiraga balukta educate tawmina khoi punna masi sanction wi approach mi daga leng khale okay thank you tamo masam di pungoi dilo re du tamo di khangning mon din le be area ma tamo ten tang na tamo boroida hojik thabi bada fully grown tree ma tamo man lori ba thokdang aduga u macha tha ba hyam kanai tamo thabiu hingna bu sin biu to bodo tamo khoina chakhot pagi hai tare infrastructure kai gi development la kan da lambi bu oro building bo la pa kan da hana haujan ba fully grown tree du yanthat pagi mahutta 사파가다바 자감다 홍독복이 잣내비시 우다 바이테다 마세 태생나 또 왜압잘라 다모 보리시 레이tab잘라 다모 레이버잘라 다모 나트라가나 홍독겐 칼레 듬 감바잘라 다모 심탕 강자닝 바다모 예예 세 메테론 다네밤 메암숨 아이나밤 레이코 우마 양틀레디 우마 타즈 로가이나 시 자숨 아칸가이 소삼 메암 바라바이나 우미 양틀레디 타즈 로이나 아도 후지키 하리도 अकोई जादवपुर यूनिवर्सिटी डॉक्टर दास साहब हमारे उमगे वैल्यू से ऐसे बनन ट्री उमगे वैल्यू से माफजन रिसर्च तोरो माय पुथोक्रम ने साइंस कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस अना माना नुम द पिथुई ब ऑक्सीजन जी क्या रो जिगे चोबो उसिना से 75 years 50 years को सी उसिना पीरी ब ऑक्सीजन जी क्या रो मियबदा हां लीटर क्या रो बा अरे माना चुपसले ब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रो ऑक्सीजन प्रोड्यूस तोरनी कार्बन डाइऑक्साइड माई सी साइकिल से चट दे रबने को अदुना उसे लिटर क्या नो माने चुपसल से हुंदु इसे क्या नो अदे मागी बायोडाइवर्सिटी वैल्यू माने सपोर्ट तोरिबा मथक की मागी उसी की मथक सिरेसा लेरिबा उचेक ओया मैम से क्या नो नत्रा सिगी वैल्यू से क्वांटिफाई तो मतम दा कोइरा उ म याथल उ म थाजलोय से सिदे उ ओम थाजल अबाउट पिक टू पिक बा सिलिंग दो थारागा माने पुतो को दे ऑक्सीजन जी क्या नो नत्रा सी कैसो कंपैटिबल होई देबा जैसे साना बिया दे अना क्वाइडी फॉर मेथड ती यारिंगे wherever possible
even Marine Drive ta taina pupul je karena in Mrs. Indira Gandhi na Prime Minister mitam sigi si uji anthat kene mana city thaya ba adu yanthat kanoin thinge ba very recently kui dinga so Maharashtra da kui citizen myam lamduri exactly kawre ko moina protest hoye court case tai ko ji thingbi hoina u yanda haidi hujiki mana thorkadru mana pirim ba services myam do phangroi dong ne ba that means particular areas the microclimate the change am la dong ne ba ngasai aina nungaina air condition type ta thorba nungsit so rumba nungai ji kochi da toxic kino myam khoi gi phatau di myam paibam tha da toxic gas myam thorkdra mi khardi ma to pa forest da karida di South India ge forest ka somda leba kino rom da chile khole gai na hai tai ko satra myam do leing am de so khonje leba potu am toxic ba mo pa na garang ai na u de probably NDTV da ma do na ko re noi sid lo noi na sa faril o that means emergency ma create tore ba ai di akoi haksang da CBA ba sopya ba aduna u se ngammi gai te akoi na preserve to je protect to na koi di best method ho ana akoi na same ka dre sai na Hyderabad to be lami ai da u ma ho le ba ko ha puna da Hyderabad adu ai da mo na yenge ana mo se fazna sem do ga le ba ko ai di hujiki miyobugi knowledge technical knowledge plus environmental knowledge hengala masigi uzi myanthar mana pirib services suddenly disrupt tawdawne ba disrupt tawrani kakrane ba adu idi akoina uzi habiribido masidi scientifically masigi pochidi masigi paper sidi lei kharbane haibane da proof tawgrabane ba ha ana adage mana masai kanona thambigi hik akon be thambigi kare उसके environmental education से ऐना तेरे से अब द degree class द UGC द मसी यार probably वही मणिपुर की द सुधम यारों में इंकन से को ऐनी case dem yang है से पिसक पे मतलब दा मसाई ngangi मतलब दा यो तो ngangi मतलब दा कोई से उसे खंग द बदगी ने व्याम थोड़ी से ऐनी खंग द बम ले रहा खंगना मान intensity तो बम ले रहा probably मान दसु कमाई तो यो अंगांग सिंह जी ना best ambassador ने मागी अमेरिका द करीदा चखुट मोहम दरी के दोवे मच्चा अजे अचो संगे मच्चा सिंगजी हौर अंगांग सिंग मोइ सिंगसिदा मागी environmental issues में हमदि तंबी तमगा so that माना मागी मपा ममा decision maker में हमदो मागी मयुम द influence तौन बा on the west के नो ने बा strategy ने बा माई मपा ममा दो मच्चा तो ना मास मा उ कमाइन थाने उ न करी पिया दु पिया दा पिया दि काना बम हम उसकी global warming की climate change की अदगी उसकी ऑक्सीजन की करिए एसिडिक ओरिबे खोरिबा कार्बन डाइऑक्साइड में हमसे हेंगलेबा सिगी में हमसे इशू में हमसे तो मतमदा माना पॉलिसी दो डिवाइस तो गुदरी ने ना कार्बन डाइऑक्साइड कमा है ने करा दे हम थोय न मणिपुर गयोना करी दे थोय करा थोय जी फत्रिबो खोदे पोल्यूशन करी प्रॉब्लम में हमसे अकोई की माई डायग्नोसिस तोरगा अंगांग दुना मागी मपा ममादा एनीबॉडी irrespective of मागी अदुदा नतबदा एनीबॉडी लरी हेगेरा हेरोरा थबक तोगेरा तोरोरा मचादना मपा ममादुदा at least influence to ngameba ana khwaidi of the angang do afo citizen ama haying mana khoi pillar of the society haying man citizen or ka doini adu umba afo citizen mayam thora kanda hujiki khoi na hairi ba tai ba chairi ba nainari me mayam sijo phana mandane ba अफब समाजब याम हाइनिंगबा दुका ताकपदा यामना डॉक्टर लोबा दुका पुंची चुप कौरोय द बैसे अंगांग ओरि मतम दुनिया दुना अंगांग सिंग तंबी बैसे आई बोरो मी की बोरो अंगांग द तंबी बा होसी मरोय न सोदेट मोय हेंग चावर कांदा अफब सिटीजन मोबा मांग तांदबा अदुगुंबा ngak senba adugu citizen mo hen chabne maru suji matam gi mo loram ne ko please kano nai ten na hajagi hujiki lai ba nga sagi hobde lai se nature se koi akhona preserve tawdre kana su tawre nature na pi be se mioi ba ba jiba pam ba sing se si ma yawdri hingba ngam de ba ko udi ma mi yawdri hingidana admani hingna ba tawsi aduga hujiki environment kano gi post se da akhona kano khar sangi model khar sangi aduna aina through ngasigi impact ki manu honagi kano sidaina honorable MLA humfuda appeal tawjaning badi hujiki haiba 50 lakhs ke do madugi success story do through ko stakeholder le media na torokan fajana coverage we impact na kaina mayam torokan okay this is it moirang smain tawi kakchigi smain tawi natra adagi se siroidna smain sari that humfuduna fajaba kano ma ulak matam da that akhoi ki kano singse ma hanak assembly mayam khana gre dana auna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯎ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯀꯧꯋꯦꯅ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯎ ꯊꯥꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯗꯕꯩꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯤꯇꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯦ ꯂꯤꯇꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ इको टेरोरिज्म तब मोट इको टूरिज्म चौहल से इको टेरोरिज्म की थबक से पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव MLA इलेक्टेड बॉडी मैम इलेक्टेड कनो मैम मधु हौरकान तौसी लेजरीब यामजो पिखरब रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मधुना रेवेन्यू से टाइप तौरकान ऑलरेडी हाँ लाइवलीहुड की तौजरीब कामसे करावाइद इंथो इंजिन तौरगा मोईसु लाइवलीहुड पीबा याबसिंगसे अमुतंग रेक्टिफाई तौरगा अखोई सोइबसे अखोई यामने मन अखोई डिस्ट्रिक्ट मसी हाईवे लेबे सुवाई नायरोय मदुना अखोइना मांगन तागलिबा नेचर अखोइना पीरिबा सापुजे हेमन ग्रेन लवेबा अदुना अखोइना सोइबा खरले अनोबा सेमदोंनबा होटनरसि तंगाई फदरदि हेबनि सम दरकादा just 1 second हजिके भारत सरकार की ओइनादि इंदिरा प्रियदर्शनी ब्रिक्समित्र अवार्ड इनको मणिपुर की दी कंग्रे नेशनल की ओबिदली है नेशनल की वाइमे एम सम तोदा थोगत पिबदा पुनु खिता थोगत वेरी गुड नो नो यम बोल सोबती लास्ट होइना मतलब दिलोरमदे जस्ट 1 मिनट फाइनल रिमार्क समतंग तबिरा बोसन सेविंग फॉरेस्ट रिसोर्सेस मसी केनो मसी रूरल इकोनॉमी से लाइवलीहुड मसीमा यूनिफॉर्म होइबो अमदि दरकार लेब्राइन खले मणिपुर की होइना what केनो की होइना अदो रूरल इकोनॉमी से खरा मसिदा फोकस स्पेशल फोकस अमा पिहनिंगे लेबिरिबो अथॉरिटी सिंगना अदुगा अदुगी मतुंगी नदी अदुम खरा इंप्रूव लाकद्रा इन खले अदुगा लोइना लेरिबा रिसोर्सेस सिंगसिसु कोइना रीजनरेट तौबगा लोइना अखोइगी रीयूज तौबगी सिस्टम लाइफस्टाइल लको सिगुम्बसु खरा तौबो फै हैदि not only regenerating the forest अनौबो हजिकी अनौबो जनरेशन द थेंगनरिबा खोइना हाना ममांगाई ददि खोइ ला द कइदा केनो तौगा दोना गा साना दान खोना तौबदो हजिकी लाइफस्टाइल चेंज तौरनिना अतोबा प्रोडक्ट मयाम मा अतोबा खोइ सिनबो पोचाक मयाम होंगाबनि हाइताइको अउना मधुगी लाइफस्टाइल दुगी केनो सो खोइना खितंग केनो तौदोकपा मा खोइना इसादा करि हाइतारे स्मार्टफोन पाय मतमनिना इसा से स्मार्ट ओयो हाइबदो मधुगी मतम हमनि चंग प्राइन खले ओके थैंक यू रूप सौपति अदुगा तामो महेंद्र अदुगा मरुप सुरजित ngasi इम्पैक्ट न्यूज ते लाकपिबा अदुगा ngasi की मनोंगना चेंबा पुंग फान बिबगे तम तलो चलकुति काय खमनि जरिबा गेस ओ मपो अमुकन थागचरी ngasi की दमत इम्पैक्ट न्यूज की मनोंगना मता सोल्यूशन जनब तंजाय रोले अदु लंदम से थोलिबा तौतो वाथो क्या गे मनिक चुंबा रिपोर्ट के दमक इम्पैक्ट न्यूज मिहिंग तादुन लेबियो पाउजेन जबा लाखलिबा मार्च 10